Cross hija Christian rock band ġdida li ilha teżisti xarejn biss, blan li jipparteċipaw f'dan il-kuntest. Din il-band tinkonsisti f'6 membri fejn għalkemm kollha kienu jafu l-xulxin qatt ma kienu naqdu bħala grupp flimkien. Kienet din is-sena li deċidew li jingħaqdu flimkien bl-iskop li jxerdu l-imħabba tagħhom lejn Alla permezz tal-mużika. Huma ġew inspirati minn diversi bands internazzjonali fosthom Hillsong United, Vineyard, Chris Tomlin u Casting Crowns. Il-band members huma Jurgen Gerada, vocals and acoustic guitar, Eleanor Gerada, vocals, Chris Domancic, keyboards, Peter Paul Zammit, electric guitar, Adrian Giuliano, bass, Antoine Dakash, drums. Huma ħajjippreżentaw id-diska bl-isem Temple of Praise li hija miktuba minn Jurgen Gerada. Għalkemm din il-band hija ġdida, kull membru ħasem fl-Awakening ASF Project ħafna drabi ma' diversi bands oħra. L-isem tal-band The Cross huwa l-post fejn Ġesu rina l-imħabba qawwija tiegħu biex isalvana. Huwa urina wkoll li bil-qawwa ta' Alla huwa rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub. Huma bħala band jemmnu li din l-imħabba li jirċievu ikomplu jxerduha f'isem Alla. Fil-preżent, kull membru jattendi għaqdiet differenti u jdoqqu f'bosta attivitajiet reliġjużi. Huma qed jaħdmu biex iżidu r-repertwar tagħhom tad-diski.